Yes, nongeye kuguha ikaze wowe wakoze subscribe, wowe ho ndagushimira cyane byimazeyo, ariko nabo niba utarakora subscribe ndakwinginze, sinzi impamvu ibintu nabivuga kenshi ko ari abasabo bakenishakira, wakihanganye kuko ugakanda kuri kano kabudo ka subscribe ndetse ugakanda no kukazugira kugira ngo uruko nshyizeho inkuru ujye uhita uyibona igihite ikugeraho 5/5. ubundi binjize mu kintu cyitwa imiripuko, binjize mu kintu cyitwa ambushi karahabutaka, ambushi z'ubwoko butandukanye, winjize mu kintu cyitwa politiki, winjize mu kintu cyitwa diplomasi. Ngufite amakuru menshi atandukanye hano aho inkuru ziri kumira izindi. Ibintu bimeze gute rero n'abantu mwe? Ibintu umujyi wa Bukavu birasa naho M23 uyu mujyi utarimo uragenda uyihira neza. M23 i Bukavu bigaragara ko uyu mujyi rwose utari kuyihira neza, kubera ko Bukavu nyuma y'uko cyagiye harashwemo ibisasu kuri wa munsi w'inama, Bukavu irimo irakomeza ikazamo ikintu cyitwa ibitero. N'ejo ndahindutse kuza igitero cya Wazalendo. N'uyu munsi rero Bukavu habaye ikintu cyitwa ibitero shuma, ariko by'umwihariko ibitero shuma bya Wazalendo rero bashakaga iki? Ubushize bwo bateye ngo bashaka kongera kwigarurira umujyi, ariko cyane none ngo hari haje guzamayimayi nka za Wazalendo bose ngo bari babahaye imiti, babasize imiti ngo bababwira yuko ngo niba barasa isasu ngo riri butabuke. Ibi ngibi rero ntabwo byaje kubahira, kuko isasu bababwiye ko barasa ngo bavuganye n'abakurambere babavuzi gakondo bose bapimwuzi ngo bari babasize imiti zabo ngo ibi tubasize ngo nantipare ngo muhumure ntacyo muri bube. Ibi ngibi ntabwo byaje kubahira kuko M23 yarabatobaguye, abitatobaguye ngo bahunze kibuno mpamaguru, abandi basubira mu miyobo, abandi bihisha mu baturage. Ibi ngibi rero niko byongeye kuza kugenda, ariko kuri iyi nshuro ntago noneho igitero cyari kigamije kuza kuvuga ngo baje kwigarurira umuti ngo babahaye imiti. oya, noneho ngo Wazalendo ziri mu misozi ngo byanze, inzara izimereye nabi, inzara yagiye izimerera nabi kugeza ku rwego zivuga ngo aho kugira ngo dupfire muri iyi misozi tumanuke tujye gusahura mu baturage hano mu mujyi rwagati. Wazalendo n'ubundi ngo zaje mu baturage, ariko ntago ibintu byabagendekeye neza kuko abaturage batabaje mu 23 barababwira ngo noneho baraduteye. Niba abaturage barabahaye ibyombo, niba ari ku matelefone barabahaye amatelefone nimero za mu 23 za polisi, mwabizi ko abashyizemo polisi, ntumbaze gusko biri kose ngo Wazalendo zagiye kubona zibona M23 tayari ihateye amatako ngo abakoze ibi ngibi bose. Ikiza kirimo ngo M23 yabaye kihagera ngo ntibigeze bashaka kurwana cyangwa kurasana, byabine ngo baruhaye. Abangaba bo bahise bazaba imbunda bazishyira hasi, amaboko bashyira mu kirere, abandi bayishyirira inyuma bati ni mutujya. Abandi bakavuga ko ngo bari barabuze uko bitanga, baza kwitanga muri ubu buryo bwo kugaragaza ko ngo baje gusahura kugira ngo M23 bafate, kuko bamaze kumenya ko abafashwe babaho neza ndetse bakunda igisirikare bakakinjizwamo. Nuko nguko rero izi Wazalendo byazigendekeye. Amakuru yo ngufitiye ni menshi. Umugabo witwa Lieutenant Colonel Njike Kayiko, ngo murabizi ko uyu mugabo cyangwa nako murabizi Njike Kayiko, murabizi ko ari mu kigo cya MONUSCO nyuma yuko bateye Goma. Usibye siwe wenyine, n'uyu nguyu witwa General Chiko Chitambwe, aba bose bari hano muri iki kigo cya Goma cya MONUSCO. Nyuma yuko bafashe Goma rero, abangaba babonye nta bundi buryo batari buhunge nk'ababandi bahungiye mu bwato, kandi banari abajenerali, abandi ari abakoloneli, mbese muri make ari abofisiye. Baravuga ngo nta bundi buryo, reka tujye kwisha mu kigo cya MONUSCO. Uwitwa Njike Kayiko rero ngo yashatse gusimbuka igipangu ngo atoroke, ariko ngo MONUSCO baramubwira ngo nusimbuka n'undi nuri burenga aho ngaho, kubera ko ngo afite ikintu cyitwa ubwoba, ngo umusore ahantu ari arimo arazugumira Njike Kayiko, ngo icyokere cyaramurenze. Hanyuma uwitwa Chiko Chitambwe we, imodoka ya MONUSCO
ku munsi w'ejo yarasohotse ngo igiye kumucikisha. Murabizi ko ubushize nabwo imodoka ya MONUSCO yasohotse ifite cya kiradari cyo hejuru igira ngo ijaminge sinyare, sinzi sinyare yashakaga kujaminga. M23 ihita ibafata hakiri kare irababwira ngo icyo kimodoka nako nta nicyo basubije. M23 icyo kimodoka yese gifata igishyira ku ruhande, baragenda bagiparikana bavuga ngo iki kimodoka nimuzogera kugikoresha kiriho radari, kuko ikigaragara hari ibintu, hari system zacu z'umutekano mushaka kwangiza, kwa ko bigaragara ko hari ikintu mushaka kwikorera twebwe tutazi. Ngo ni nako kandi uyu nguyu General Chiko Chitambwe ngo bashatse kumucikisha ku munsi w'ejo, hanyuma ngo M23 imenya amakuru. Imaze kumenya amakuru yuko bagiye kumucikisha ngo irazibarira mu marembo hafi na MONUSCO. Ngo imodoka ya MONUSCO yarasohotse, ngo kimara kubona ko M23 wagira ngo yamenya amakuru yazengurutse, ya modoka ya MONUSCO irongera isubira mu kigo. Ariko amakuru M23 yaje gutara mu rwego rw'ubutasi rwayo rw'ibanga, ngo nuko yamenye yuko ngo ari Chiko Chitambwe bashakaga gucikisha, ngo bakamuzamukana mpaka muri za Rubeo, bakamugeza muri za Peni kugira ngo bamushyire izindi FARDC zene wabo. Amakuru akomeye cyane nuko muri kino kigo cya MONUSCO kiri hano i Goma n'undi hakirimo n'abandi basirikare noneho ba FDLR kandi bakomeye. Muri iki kigo harimo abasirikare benshi b'abakoroneri b'Abarundi, ngo byibura bagera muri 27. Muri iki kigo harimo n'abandi basirikare bo muri Malawi n'abandi bo muri Tanzania bagihuyemo batari muri cya kigo cya SADC, cya kindi kirimo abanya-South Africa. Nukuvuga ngo iki kigo ngo gihisha amabanga, gusa ngo umunsi bazasohokeramo niho handi ngo nubwo MONUSCO itakorwaho, ngo ariko hano uko byagenda kose ngo bamwe muri bo bazitanga. Ngo kandi ni nako ngo inzara irimo iranuma muri iki kigo, usibye ko wenda birumvikana nka Banjike Kayiko na Chiko Chitambwe wenda uburyo bari kubaho si kimwe n'uburyo abakoporo hari abari kubaho cyangwa se barukuruto uburyo bari kubaho. Wenda bo hari uburyo barimo barabazanira agasambaza mu Kivu, ariko abandi inzara iri kunuma, barimo bararya umuceri utagira imboga, barimo baranywa isosi itagira ubugari. Mbese ngo ibintu ntabwo byoroshye, kuko M23 nayo iri gukoresha uburyo bamwe muri bo bisohoramo. Reka wenda aya makuru mbe nyagarukiriza hamwe, ahubwo twigire mu miripuko, twigire mu rugamba. Mu rugamba rero ikintu cyitwa ambushi, itsinda ry'Abarundi muri Uvira ngo bari bagiye kurekinga, ngo bari bagiye gutata, ryari itsinda ry'abantu 19 ryari ryoherejwe, ngo bari bagiye gutata. Sinzi agace bari bagiye gutatamo, umpaye amakuru ntago yamaye agace, ariko ngo aka gace bari bagiye gutatamo bakunda abantu bava mu nuza mu nakwita ku birindiro byabo, babohereje ngo bajye gutata imbere. Ngo bageze bagwa muri ambushe mu 23. Aba bose ngo uko bari 19, M23 ngo nta nuwo yashatse gufata bugwate. Na hose ni muri imisozi ikikije Uvira. Uyu muntu ntambwiye ngo nakahe gace yararimo, ariko arambwiye ati bose uko ari 19 kwisha maneno. Ayo niyo makuru ahari yo ku rugamba hepfo muri Uvira, ngo uko ari 19 bose bahise bagwa muri ambushi y'itsinda rya M23. Abangaba bose rero ngo bari abasirikare b'Abarundi. Nivyo biri muri Uvira. Reka twigendere ahangaha ni muri ahangaha ni muri Rubero. Yes, ahangaha ni muri teritwari ya Rubero. Ahangaha yitwa Mambasa na Alimbongo. Ngo ahangaha ngo imirwano yiganjemo imbunda ziremereye, zirimo M22, imbunda zirimo PM21 n'imbunda ntoya zirimo izi za
za AK47 ngo ni imirwano yagaragayemo Sukhoi ku munsi w'ejo. Ngira ngo nari nababwiye ko Sukhoi yari yarekewe kwa mu 23 yari yazanye zino za BM21 ngo iri kuza bakarekura amakompura menshi ngo ku buryo ikirere cye cyahindutse cyokotsi. Iyi Sukhoi yari yagejeje gutongera kugaruka mu kirere kubera ko ngo yari irimo hata M23 ikintu cyitwa urufaya. Nyuma yuko rero babonye yuko iyi Sukhoi itabakorera, ngo nabo baragiye bazana ikintu cyitwa za BM21 cyangwa za Sabasaba ngo bazitera bazerekeza Arimbongo ahari ibirindiro bya M23. ngo barangije rero ikintu cyitwa sharing nicyo kiriwe guhera mu rukerera rwo kuri uyu munsi, aho M23 na FARDC nduburiyo ngiyo bafatanyije ngo n'abarundi bake bari muri ibyo bice na FDLR basigaye cyane ko batashira, nubwo ngo abenshi abafashwe nako ni bakiya, abandi baba baraguye ku rugamba. Ariko ngo ruburiyo ngiyo niko ngo ibintu bimeze hano Mambasa ndetse na Arimbongo, ikintu cyitwa imirwano ikomeye. Ndakubwiye ngo M23 yakamejeje, ariko ngo ikintu kiriho cyo nuko ahangaha nanone ngo FARDC ntago yigeze iborohera. Ngo FARDC niri kuborohera uko ngo yazanye ikintu cyitwa za drone nazo zitwa kamikaze. Muri buka drone yarashe ukunda makanika Michel epfiriya mu Minembwe hariya muri za Twirwaneho. Ngo izi drone nanone ngo zishobora kuba zakuwe ikintu cyasa, izi zirimo zirakoreshwa ngo nubwo M23 zimwe iri kugenda iziturikiriza mu kirere, ngo ariko ikigaragara cyo nuko FARDC yavumbuye iturufu ryo gukoresha izi drone za kamikaze hano muri ibi bice bya Arimbongo ndetse no muri ibi bice bya Mambasa mu mirwano ikomeye cyane. Aho nyuma yuko yaje abadepite batatu ngo baje gutera ingabo mu bitugu cyose gutera Kanyabugabo, abasirikare bari ku rugamba, umwe muri bagacika kaburu ndetse n'igufa rigahindukira. Ngo baba depite baje kugenda, ariko haza abandi babiri kuko ubushize yajemo abagabo babiri n'umugore umwe. Ubu ngubu none waje abandi badepite babiri, ariko bo banze kujya ku rugamba. Ngo ntago ngo ubu ngubu barimo barigumira ku birindiro, ahubwo ngo bakababwira ngo basure bacu ngo mugende murwane, murabizi ko igihugu ari cyane bya bintu bivuga ngo umuheto wosha umwambi bitari bujyane. Gusa ngo babidete byibura nta kuntu batari kugira, barimo baratera Akanyabugabo. Bana basore, umuntu witwa General Neva mu Burundi ngo bisa naho noneho ngo ari kuvugira munsi y'uburiri ngo kubera ubwoba uyu mugabo noneho afite, nyuma y'uko ubona ko M23 irimo irarasa amasasu noneho akagwa no mu gihugu cye cy'u Burundi. Urumva bamaze iminsi barwanira mu kibaya cyitwa Ruzizi cyangwa se Rusizi, kandi iki kibaya gihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi usibye umugezi wa Rusizi n'ubundi cyangwa se wa Ruzizi unyuramo, ariko ubundi ahangaha urebye ubureba mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero General Neva nibyo byatumye ngo akira cyaravuga ati nyamara ngewe ubundi nta n'ikintu mfa M23, ubundi mwebwe muri n'abavandimwe binakunze rwose mwashaka ukuntu tunaganira ndetse n'u Rwanda twaganira, buriya nta kibazo rega, jewe ndi n'umuntu mwiza rega, ati ndetse burya na bya bindi byose nivugiraga narikiniraga. Ubu ngo rero General Neva ngo hanari ameze nka Kisekedi, ngo amatama arimo aradigibana, ikintu cyitwa ngo icyokere barimo baramuhanagura buri kanya. Mbese mwumve ngo nubwo wenda twabivuga mukumva na amashengo, ariko umugabo wita General Neva ngo afite ubwoba buteye ubwoba, ngo ku buryo ubu ngubu ngo ari guhumeka insigane, asaba ngo ese byibura M23 yangirira mu byibura igasubira inyuma. Ibi ngibi ntibyatuma amanika amaboko yego, ariko niyo mpamvu arimo aradeployinga ingabo nyinshi zishoboka hano muri Uvira, avuga ati byibura ntizeze kurenga ngo zinjire i Burundi cyangwa se 23 nirenge ngo yinjire i Burundi. Ariko n'ubundi niko imirwano irimo irabera muri iki kibaya cya Ruzizi, ngo irimo iramwoherereza ikintu cyitwa amakamyo yuzuye imirambo. Ikibabaje ngo muri iyo mirambo nuko harimo n'abasirikare ba South Africa
baje ejo bundi bataramara ngo n'ibyumweru bibiri bageze mu gihugu cy'u Burundi, umva ko byibura abandi baguye ku rugamba bamaze n'amezi hafi n'imyaka, ariko abandi ngo bari gupfa batararenga umutaru, bataramenya ngo na Kongo imeze ite, byibura abandi bajagajaze na za Goma bamenya ngo imijyi imeze gute, ku Kivu hameze gute. Abangaba ngo bo bari gupfa batarashyiramo ikirenge muri Tanganyika ngo bumve ukuntu ubuzima bwa hano haruguru muri Afurika yo hagati buryoha. Ngibyo ibiri kuba ku Banyafurika y'Epfo, ngibyo ibiri kuba kuri Wazalendo bari gushaka gutera ibitero Bukavu, ngibyo ibiri kuba kuri FARDC ahangaha za Mambasa ndetse na za Arimbongo, hose M23 ngo irimo irakubitira mu gafuka. Niko hano muri za Minembwe n'ubundi ibitero bigikomeje kwiyongera biri kugabwa ku Banyamurenge ndetse no muri teritwari ya Fizi, ngo Abanyamurenge bahari nabo n'ubundi barimo baracugwa bufuni na buhoro, ariko M23 yamaze gutanga iminsi ntarengwa yo kuza kuba yamaze kwigarurira uyu mujyi. Niko muri diplomasi nanone inyeshyamba za hano muri teritwari ya Ituri zitwa Kodeko nazo zarekuye abaturage bagera ku 161 ziherutse ushimuta, ariko ngo abangaba zabarekuye nyuma yuko hamaze kubaho diru ngo ndetse zigahabwa amafaranga kugira ngo zirekure bano baturage. Ndakubwiye ngo SADC cyangwa se ibihugu bitanu muri 16 bigize SADC byarateranye bimaze guterana, byari biyobowe n'uwitwa Samia Suluhu Hassan, uyu ngo ni perezida wa Tanzania. Baganiriye iki? Mu byo baganiriye rero, baganiriye ko hazaza izi ngabo zabo ziri hano mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'izananiwe gutaha, aho Cyril Ramaphosa nawe wari witabiriye inama yabereye kuri murandasi, nawe ngo ari gushaka uburyo ingabo ze zahava, mu gihe Samia Suluhu Hassan we yavuze ko uko byagenda kose Tanzania itazatezuka ndetse itazanahwema no gukomeza gushyigikira Kongo. Ngayo nguko ni amakuru ari kuvugwa, narinje kukugezaho zimwe muri update. Ubwo rero reka gushimire cyane, kora like, kora subscribe, kora share, kora comment. Nizere ko ibintu ari bombombo sana. Nitwa Storyteller, mtangazaji wa habari RPG Rocket Propelled Grenade. Dusubire no mu yandi makuru kandi turabakunda cyane.